Asiqhubeke nokumvuso onsundu eThekwini TV nomntaka Phosha sithi vuka mzomnyama kumsebenzi wethu ukukufundisa sicela kuwena subscribe like share commenta bese siyafundisana. Bantu bakithi sesikuvezile ukuthi lezi zinto esesayikhulekelana namhlanje sivala amehlo wethu sithandaze sicele kumdali. Okhokho bethu babekade bengazikhulekeli kodwa babekade bencedisana izinto bakade bezenzelana bona bebambisene ukuze baphumelele baye phambili ngempilo. Indlala kwakuyinto engekho nje esizweni esimnyama. Bantu bakithi ifike njani lento le yokuvala amehlo bese siyathandaza sithi sikhuluma noNkulunkulu ezulwini. Ifike nama-colonizer bathola abantu abamnyama bephila ngesiko labo. Ingekho into okuthiwa ama-household riches, kunama-tribal riches. Impumelelo yomndeni ingekho, kunempumelelo yesizwe. Mangabe kukhona emphakathini ongenako amanye amalungu omphakathi amlekelele bese naye uba nako. So bafika laba ama-colonizer ngoba befuna ukuqhwaga isizwe esimnyama umhlaba waso basiqole basithathele konke. Babona ukuthi angeke bakwazi ukuyenza leyo nto mangabe abantu bebambene ngalendlela. Kwamele babashintshele, babakhiphe emasikweni, babafundise uNkulunkulu ongekho, babafundise ukuthandaza ukuze bese kuzoba nabanye abazoba namandla womnotho kunabanye. Lento izodala base bangakwazi ukunakekelana. Yalahleka lapho into yokunakekelana base baqala ukuthandaza, bangasakwazi ukulekelelana, bangasakwazi ukusizana. Umbona umuntu elambile kunokuthi umphakele kodwa bese ukhetha ukumthandazela. Kanti kwagcina seqolwana futhi nangalo mthandazo loyo. Mbambe isiqephu esilandelayo.